tu tan karak chim ding mi chu gastritis zot nak kong karak chim lai kan ni lai mi ne chun gastric kange kan ti ton ko gastritis kan nge kan ti ka hin kan po tuam tu kha aphing tina ka se Zeitindah gastritis kange nange ti nai thei kholai na po kha afak lai alin lai na po song chun na luak achhuak peng lai na po kha achhong lai chun rol e kha atho lai lo chun ma gastritis nge e alwan de umi a thi tan ha ai telasia chun ne ek tan ha kha anak lai le coffee zong ban tu kha na luak lai chun gastritis kan ti hi phun nia kan rak chen lai pakhat na ka chun acute gastritis ti sile phun hi na ka chun chronic gastritis ti silai le acute kan ti mi chu voile khati arak ummi kha se na po kha fak pin afak lai le asau tuk afak lem lai lo chronic kan ti mi chu na po fak mi kha du sa te na rak fak lai le din te na fak lai le afak peng lai le sau pi fak lai chun ma gastritis kan ti pol hi zeida achwa ter tu zei ronga da achwak te mi kan rak chim than lai bacteria shik zot nak shik kan nge ronga kan nge kho ma ka e kan allergy mi chu H pylori infection kan ti mi hi se chun virus shik zot nak kan nge songa khan gastritis kan nge kho chun stress kan ti kan lungre thei tukka khan gastritis kan nge kho zu kan dina gastritis kan nge kho si kan e mi ronga gastritis kan nge kho ma si chu na chok nak te na steroids na kan ya hin azwal khun chun acid reflux kan tile athurin kan ir chwak mi khi ma kan nge ya khan gastritis kan nge kho chun rol athak tuk mi ten ha kan ya khan gastritis kan nge kho chiti tam tuk chiti atam tuk mi rol kan e penga chun gastritis kan nge kho chun kuber ten ha sada ten ha kuwa ten ha tikor ten ha ma ban tuk tobacco he ai nam hoi mi reng kan e kan din tika khan ma gastritis kan ti mi kha kan nge kho chun nai te tu liao shong changa surgery operation ten ha nai to chun gastritis nange avoid deu chun nan halung ten ha thalo mo asilo le nakal ten ha thalo na thin ten ha thalo ma failure kan ti pol pakhat khat organ failure ten ha kan nge ya chun gastritis kan nge avoid deu Zeitindah gastritis kan nge ti kan i thei nu kan i check lai confirm kan to lai tia chun doctor sin kan i pia lai doctor yan check lai le na po ten ha khan tong lai le na sining ten ha na history ten ha kha an hal lai le doctor ni a thei kho chun na ma kha confirm ding a khan na thi ten ha kha check kho H pylori infection na nge lo thei nak ding a khan na chil ten ha khan an check kho go chun ne ek ten ha kha an check lai thi ten ha mom lo tin ek chok kha check kho chun endoscopy kan ti le ma kha ka in pipe kha ti hin an dop le mur ti khan camera kha an wa ma te khan an zo le ma te khan gastritis nge mo nge lo song mo erosive gastritis aphun ma ban tuk tan ha nge mo nge lo cancer nge meng nge lo ten ha kha endoscopy ai thei kho chun biopsy pa pakhat khata khan abomi ten ha endoscopy nan to leo khan abomi ten ha pakhat khat thi chwak na uma chun biopsy lakin ma kha thei kho asifon chun ma hi gastritis kan ti mi hi kani ral ring a hair tukle tu hi part 1 long sile part 2 jong krak chim te lai gastritis kan ti mi hi tha ten kani sector sok how alwan tu ka chun cancer ten ha achang khomi si cha han cancer poppy cancer ten ha chu thei kha kan raki thei ton lo kan raki thei kan sector hu chun arak achan rak sau tuk chang stage 4 tan rak si chang cha tuan te doctor sin kalle ipya kha si treatment e kha sidin te na kha how si
มุนดังรำดังอีมีปอลรำทุมนักเลียมีปอลสงค่ะดักเตอร์สินาอิพิยานักจันติฐานันไงเราเสียจุนกัสินา gastric ซีจงจากขอเป็นกษีไก่ล้อมบายบาย